Anjo mwakogu hakaija abantu abayi batakumanywa hi barukorga abayini beta barukorwa mu office ya Prime Minister batandika kutinatisa abaturage begombora ya Rwentuha barukubagira ngo benda kuba bingo mu itaka ryabo ngo gavumenti yenda kurehereza investor kugira ibintu byentunguke byakoraho Chincho cyagemesereza abaturage ukabebeshongeji umbebembezi babo bitu umuhezi wo mutonganizi wa government Honorable Jackson Kafuzi akwatanise n'abembezi betangeti bakazo wa office ya Prime Minister Robin Nabanja ukweza ho buyobo tube twino busasi tube tachigwejegera store hi twinge hi turyeki turarombishaka turaratagwejegiri konga kuturire batagara mamani gumhumure ebintu nibiza kutebekana nico twizira kumusimira haruguto no kugarramwa abantu amatsiko abaturage abarkwegitiro mu kibina cyabo icya NRM team no sleep basimira bembezi babo abo kubahwera ngo bwahati baza kuguma mu itaka ryabo hatayino rukuba kanga namunonga MP witu Deputy Attorney General omukundwa Honorable Jackson Kafuzi na timu yona eyagendere nayo bari kusingana Minister witu Prime Minister okuturwanaho nubeke bakirinde President takarugireyo akagambanje ubuzimazima batureka yaturetera twatandiko kuraro mu mazu abo kuba abitore kurarana heru kutina nibijane batwita nibijane batutema ahabo bo bitore turiho konga he yarugireyo twahora Prime Minister yarangirira nti batabiko mu ruhangiri Rwentuha na kazinga taunikaso na mbarata unikaso so ebivyona byatwetera amasemero kujya ruguto okoreka amasemererwa turi kushima bebembezi bona na RDC witu na wekija na radio yatukumuruzande muhumure muzeita kubaso kubabingo mu mataka abo kwa mukamuhaka ruru so bona nitubasimo kureba ndi bayemerera nitwe okureba ndi mitima yahumura abo kuba alimo abalema kanitekereza ko muzaira kwino mulema barambinga radyankaha nyenye kulembera muna abalema nko mulema baramuhimba batalimo batakusobora kuhimba aina abana basato ine bana aine mu mulema arahimba ohale koha nje kankisasa muno cyonka unakulire minister yabahumuliza muhumule nanye nkahumura nabo icyo muroliye ndukiro busere bulo waitu kisojo kijongobya kegombora ya byose nagamba naye nje kuja kubahumuliza naye kanisemererwa naye babebembezi abentebeza hansi basimira bembezi babo hamwe na gavumenti abo kwera abantu kuguma eitaka ryabo beitu nko kwigabye kwataho kureba ngo babahereze byapa b'amataka gabo ngo beitobo bakatunga haturo twina batuze bingi twina abantu abatiremo atutura nabo abatiretire tukatura nabaha kandi hona twine n'abantu abandi ababurizo kuko tugira mpambe bita saba government nitwe twikirize tunge byapa by'amataka abatire kumara imyaka asatu n'unsobo kandi usanga abantu babinga kandi bakabaraho kutora mwe tusima government ariyo byona tubasa kandi ihagera urubu rukwiza kandi kathamya gatereza no byapa abwebya abamataka kitoga cyaka ahabwembera izeze Honorable Jackson Kafuzi uri muhezi wo mutonganizi wa government eshuminje hingwirwe akareba ho na hamza abantu begombora ya Rwentuha ku government teri kubasa kubinga abantu bayo aho muntu owari kubingwa haitaka lino abantu bamukama nimbasaba nimbesengereza turugire hara ebitukozire bingi development ziri munu Government wekwere twaritaka te kwasire milioni 28 bekombe kasidi school te kwasire sente obungwe wera kuza kuri investor muhura investor no baterire ya mais investor no baterire ya masanyarazi investor no bamekira amasomero investor no bamekira marwaro investor no bakore nguru kandi batugamiye muneja kuyara vakedo so isora roja kuri hao bya vakedo iwaro leo te vakedo mchetegereza nimba saba nimbesengereza abarokole bagamba saba mukama obimukwasi nukoreka koreki
gasha kwa Edwin Zakampa aba Sky TV agenshong